Afurika ni umugabane ufite umutungo kamere mwinshi ndetse hari na benshi babyaza umusaruro. Gusa nanone bizwi ko ari umugabane ukennye cyane kuko usanga benshi bawutuye bugarijwe n'ubukene ndetse n'inzara ikabije. Kuri ijeri ka perezida cyangwa se abami bahayobora usanga kenshi batabyitayeho, yewe nta n'icyo yabwiye kuko baba bahugiye mu kwibikaho ubutunzi bwabo. Hano tugiye kurebera hamwe abaperezida 10 bagize mu mwaka wa 2020 muri Afurika. Uru rutonde kandi warusanga ku rubuga rwa interineti rwa africanhype.com. Icyo mwisabira ni uko wakora subscribe niba utarayikora cyangwa se ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel ya A2Z TV. Ku mwanya wa 10 turasanga Idris Deby. Idris yavutse ku ya 18 Kanama 1952, akaba yarabaye perezida wa Chad kuva mu 1990 binyuze muri coup d'etat ahita aba umuperezida wa gatandatu wa Chad. Afite kuri konti ye akayabo kangana na miliyoni 50 z'amadolari y'Amerika. Mu 2006 igihugu cya Chad cyashyizwe ku rutonde mu bihugu byamunzwe na ruswa n'ikinyamakuru cya Forbes magazine. Gusa ubukungu bwa Chad buva mu bucukuzi bw'amavuta, ariko miliyoni 100 zirenga z'abaturage bacyo ba munsi y'umurongo w'ubukene. Ku mwanya wa 5 turasanga Isaias Afwerki. Yavutse ku ya 2 Gashyantare 1946 muri Asmara mu gihugu cya Eritrea. Yabaye ku butegetsi kuva mu 1993, akaba afite ubutunzi bungana na miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika. Abdel Fattah el-Sisi niwe dusanga ku mwanya wa 8. Uyu ni perezida wa Misiri cyangwa se Egiputa kuva mu 2014. Yari mu banyembaraga 50 bashyizwe ku rutonde na Forbes magazine mu 2018. Yavutse mu Gushyingo 1954, akaba afite umutungo ungana na miliyoni 185 z'amadolari y'Amerika. Isoko y'ubutunzi bwe ayikomora mu mirage yazwe n'umuryango we ndetse n'ubutaka nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru cya The Guardian. Ku mwanya wa 7 turasanga umwami Mswati wa gatatu. Uyu ni umuyobozi w'ubwami bwa Swaziland. Ubutunzi bwe bubarirwa muri miliyoni 200 z'amadolari y'Amerika nk'uko tubikesha Forbes magazine. Ubutunzi bwe bukomora mu ishoramari. Umwami Mswati wa gatatu w'imyaka 51 atunze imodoka nyinshi kandi nziza cyane, harimo yitwa Maybach igura 500 z'amadolari y'Amerika. Afite indege ye bwite cyangwa se private jet yahawe n'Imana ku munsi w'amavuko ubwo yuzuzaga imyaka 50, igura amadolari angana na miliyoni 17 z'amadolari y'Amerika. Dukurikije ibyavuzwe, abagore be barenga 13 bakoresheje akayabo kangana na miliyoni 6 z'amadolari y'Amerika mu kwishimisha mu mpeshyi muri 2020. Uyu mwami kandi yagiye anenga ku buzima bwe burangwamo no kwaya no gusesagura bikomeye, mu gihe abaturage be bo baba bari gupfa kubera inzara n'ubukene, kuko usanga 40% by'abaturage bose b'iki gihugu ari abashomeri. Ku mwanya wa 6 turasanga Cyril Ramaphosa. Ramaphosa ni perezida wa Afurika y'Epfo. Nk'uko tubikesha Forbes magazine, afite ubutunzi bungana na miliyoni 150 z'amadolari y'Amerika. Uyu ariko no miliyoneri abikoreye kuko yabaye chairman wa Shanduka Group yihuje na Pemban Group igakora ikiswe Pan African Industry Holding Group, ifite umutungo ubarirwa muri miliyoni 900 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa 5 turasanga Paul Kagame. Paul Kagame ni perezida w'u Rwanda, akaba yaravutse ku ya 23 Ukwakira 1957 itambwe mu cyahoze ari Rwanda Urundi. Yabaye perezida w'u Rwanda nyuma yo kwegwa kwa Pasiteri Bizimungu mu 2000. Ubutunzi bwe bungana na miliyoni 500 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa 4 turasanga Uhuru Kenyatta. Kenyatta ni perezida wa Kenya, akaba ari kuyobora manda ya kabiri. Yavutse ku ya 26 Ukwakira mu 1931. Sumubyara Jomo Kenyatta yabaye perezida wa mbere wa Kenya. Nubwo bivuga ko afite ubutunzi bungana na miliyoni 500 z'amadolari y'Amerika, ni umuherwe kurusha perezida w'u Rwanda. Uhuru Kenyatta n'umuryango we bafite business nyinshi muri Kenya
nka Brookside Diaries, amabanki y'ubucuruzi ndetse n'ibindi. Ku mwanya wa gatatu turasanga Theodore Obiang Nguema Mbasogo. Theodore Obiang Nguema Mbasogo ni perezida wa kabiri wa Guinea Equatoriale, akaba ari ku butegetsi kuva mu 1979. Yavutse ku ya 5 Kamena mu 1942. Itegeko nshinga ry'igihugu cye kandi ryamuhaye ububasha bwo kuyoborana igitugu. Ubutunzi bwe cyangwa se net worth bungana n'akayabo k'amafaranga angana na miliyoni 600 z'amadolari y'Amerika, nk'uko tubikesha Forbes magazine. Ali Bongo Ondimba ni perezida wa Gabon, akaba ari mu perezida b'imbere bakize muri Afurika. Akaba yarabonye izuba ku ya 9 Gashyantare 1959. Afite ubutunzi bungana na miliyari 1 y'amadolari y'Amerika. Yabaye perezida kuva mu Kwakira 2009, akaba ari n'umuhungu wa Omar Bongo nawe yabaye perezida w'iki gihugu. Ku mwanya wa mbere turasanga Mohamed wa gatandatu. Uyu ni umwami wa Maroc, akaba yaravutse ku ya 21 Kanama 1934. Yari afite ubutunzi bungana na miliyari 2.5 z'amadolari y'Amerika mu 2015. Gusa ubutunzi bwe bwiyongereye nyuma y'uko se umubyara umwami Hassan II amaraza imitungo ye. Bivuga ko ubu ageze kuri miliyari 5.8 z'amadolari y'Amerika. Uyu kandi twamuvuzeho mu perezida 10 bakize ku isi muri video iri kuri YouTube channel. Ubushatse nayo wayireba. Ndagushimiye wowe wafashe umwanya ukareba iyi video. Gusaba ko wakora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo uzajye ubona video zacu mu buryo bukoroheye. Murakoze cyane, njye ndi Dani Ishimwe.